Mына тургандар электромобилдер кире баштады. Volkswagen'дин машинасы экен. Кытайдан чыккан, Кытайдан чогултулган Volkswagen машиналары ID4 Gross деген. Реклама кылып берели, брат? Машинаңарды реклама кылып берейин дейм. Давай. Жаңы экен да булар, машина. Пробеги канча дедиз? Неге? Неге арестован? Мы тебя давно ищем. Где паспорт? Шерде? Ты арестован налоговой службой Америки. Андасың? Таныбадым. Таныш белек. Мынаки Кытайда сборка кылган машиналар экен да. Булардын Лейна. Пробеги канча деди? 500-600 деди? Bir заряд. 580 километр. 580 километр. Bu bataryalarda akılajda dedi de. Antifriz istedik. Diyelim inler bile mi? Машина. Şu elektromobilga o'tish kerak da. Benzin, ekologiya. Keling ekan da. Ana keldi. Zamanında bir şey var. Zapaska job vardı. O benim zuvut. Kadeli. Aklımda saçlar görüyorum. Hazır bitirdiler. Cenab-ı Magistrallar Globus'ta var eken stansiya. Ну, tartma oldu. Ну, обычный немеде mi? Трехфаз. Видеоga. Однофазный и трехфазный мен жүрөт. Однофазный мен почти сутка экен. А трехфазный мен 4 saat 4,5 saatта полный неметте бар. Bir jumada bir жол заряд кылып койсоң болот экен да. Смотри, как ездишь. Молодцы, что көбөйтүшек болуп атыр да ушу электромобилдерден. Бул жагда жана экен. Электронный. Эти жуган такпадың да? Булар неме? Volkswagen. Bağısı примерно 45 bin, 48 bin deydi. Жақсы, şu elektromobilga өтөлү туғандар. Ошо экологияны сактайлы, чөйкөктү сактайлы, экономиканы сактайлы, экологияны сактайлы дегендей. Рынок.